ene day aposifo bi ho aka ama womo ani akwakwa kopiemu ewo aposifo akache ewo eye Kaneshi police station na ebusiafo aposifo a womo ayonkwa aposifo timi asomu na utimu se eye ade a womo ani abrepa eye na aposifo de nkinim se womo eye nipakuo bi a womo ebo Ghana for timemufo ani ejapade ho eban na so kame akwakwa yesa aposifo enum bi a baako edin a ebebeto abontin eye Gvns womo ayo madense womo de uniform eni etu a yede ama womo ese womo emfa embotimemufo ye ho eban efamfiri akonfo remfo ensem no womo emom ede womo ahye kronunu emu a womo de uniform no mom ese ebo krono womo de uniform no mom esa edi eye ewo womo de uniform na mu esa ehunehuna timemufo ka womo hye ebo womo poji womo sika ede efiri womo ensem na aposifo enuma baako edin ebebeto edwa eye Gvns ebusuafo ya abrantie bi anachese wonam eye UPS kwan eso ekọ enachese aposifo yi ejina no womo ejina no womo ensem womo de tudwa enese womo suspect se woye eye fraud boy enu nti womo ebo brand car enu emu ena womo etena se womo eye womo ne kasa ye ya anachese womo ka kire abrantie na anese wonfa eye 180 million embra na womo enja eye no anya sapade a womo enja ni mu eda na abrantie no so wo hu se aposifo eja na aposifo no abusuafo womo ahuso a womo edigina eye ekwan no mu utimu se we de womo ye eye typical R0bbing pan na it is womo kodi eye aposifo atade she because ye hwe movies mu am se de mu se eye R0bbers womo ekobo krono ananso womo kọ krono bo a sa face mask na womo de she tuntum bi na ekata womo anim enwe bi na chese sha aposifo yi ene womo kutetuo ehwe aposifo atade na womo de gina eye abrantie yi na abrantie ne etu a 180 million no ewie ye no ene wo boat pa ekokọ bo eye Kaneshi police for amane se na aposifo bi ehia me eye me a womo agi misika so enso ede afri mensem na ebusuafo no enkonko dan twen abrantie bi enso so achese wo no nso so North Kaneshi ewo no mu a aposifo yi enso so esanso ekokohia no ewo honum na womo nso so a ebra aposifo no ehia womo no womo nso so no chese yesika na aposifo no eji ede afri womo ha 2 million Ghana cedis achese womo nso so etu asa sika ni nyina fraud won sensem o se womo nso so se womo fraud enti womo nso so eje penie na womo etu na womo twiwe na chese womo tinimu enhyeda entire womo na womo nso so akokobo asem no amane ede eche ye Kaneshi police station empenifo ebusuafo aposifo etinsem we no na chese womo start ye womo entwihwemu na ehwehwemu no mu ano ena je se womo ensa atimi aso aposifo enum a womo enam kwantempon eso ede eya aposifo uniform eni etuo ne sa face mask ya hye womo enum a womo ede esai aposifo edwuma no edin no na womo nsa eso womo mu no ena aposifo eye Kaneshi police impenifo no eka kire womo ese womo entua eye 250 million ena je se womo so eye de etua eye 25 million sorry okacho mso muntia 25 million ena chese womo so ena mso woma gigi sika no 180 e dey free way ho adi 200 so dey free way ho no anya womo den ena omutua eye 25 million yi e dey ema ye North Kaneshi police for yi enti womo etua e dey ma womo no odo se womo agi sika no na nso so me no wo eka say dey aposifo no ese enya dey se womo etna ensem no so de biara eda enti no so ihwehwemu ekoso me no wo eka say aposifo enum na womo edi sabone fosem ewo akwantempon no eso a womo agigi nkofo esika o because so womo so womo ye fraud na enedey womo ewo ye Kaneshi aposifo akachi a emra no ene womo edi no ewo ehono pa eye na ebusuafo ense we beto odwa no ena amadodo na ekase in the first place no ekwan ben so ena womo efa ye a womo edi nya police uniform no ehye
Second, day and a woman means getting access to a tour, even says, oh, we are conform or to a crampa. Ever says, oh, we are conform, and a woman to a crampona. Then Omunia police uniform, a signifying answer a chest or a bem, then it's you could do will be a one a bem more honorable, and not any and some woman ebusa, and even more so say, ain't it so, or your pussy in so pa. And I want this up on the first summer idea. And she should move in a yana one more a year and I say, and no more pain or motion will nip us a new answer. One more qualifying no, so one bra and a boy a yetim for any Japadia more airline because they are funny panic because Nema maybe a year to me and I said, Papa, you are Bemu and went to a beck and protocol near fun. Send the penny of for grandpa near the post at the post at Tade. Amano, so one ship because of say, Nema maybe Papa be near be our Bemu to a kind and near the no. I de asho sa na ye tutu ye mra anasa sa na ye fe ye nipa dia ene ye na chese ya ho ba adwuma ye kono krampo no abusia ye bitima trust wo mo amana ye yi ana empo ensuso so me ya konfo na wo botimi nya aposifo atade no ade a ene na aposifo na wo mo suso ade wo mo ntade no ema enkofo no they are also ye prime suspect anasa wo mo suso no wo se enhwehwemu enkoso because atade aban etimi ade amount say no na fashion na gina na entimi identify wo say wo ye aban adwuma yani wo bo aban mutimamufo ene ejapade ho aban na wotimi de watade ebo mokwa de makonfo so won fa nkongo gina kwa ho enye no so ye post ni embu enkofo emfa so edia ene na abusuafo ye no ane sen ena ambene na debio say empo wo ye post ni na wo hu obi na wo ni se nipa no ye frauda kwan no so won na wose wonjina enji sika no na ebusu sika na wo mo je ye no kwampo nyese physical cash mobile money ai wo onya che wo na wo sende e de ato na account mu e de amano wonya che wo na wo ka se tua se no wonni ne mbageni na no an se ne wo sende momo na waje po abosi asese wo mo ji momo ai enti na se nipa no wo ne se wo ye fraud guy enu nti no se wo che na sika na wasa wonji mfafiri wona wonjano na wuji sika na wujano no na ne fraud no wajai wuji sika na wujano amana kono na ne bone fo sama na se de wususu se wo ya enye no nti wo che no na ade kro no ayeyi ana ede na empenifo de afa ensemwe dani da yetete nsensem de fa posifo bi no mo obe wona posini soja ni wa mana ordinatade ama obi soja ni posini na wono amu krampo no de ni to ye de ama ne so wo fa botimamufo ho eban no na wo de ekọ eye kro no bo na penifo de fa ho hwehwe mo be na mo ye efe nipa ho ansa na o mafa no ewo adwuma no emu ebusiafo wo hwe se de o mayi ko ya Ghana are we say can we rely on our security agencies? Because one more and I say boy one more na chese ade yes one fa boy ho ba wo musadi ehunu na ye enti na ye da ye betimi aka say ye da ada ama ya so mu adwen ai san say ye won kofo betimi aboy ye ho ban e wo mayi mu anade ekoi ede na wadwen efa ensemi ho esi etie fa betudwa e wo tuma GHS comment section na like videos na share all the social media platform so na me demo esi no enso so no subscribe to channel no like videos no na ebiom so no follow yen or your IG page and your Twitter page so tuma GH_ Facebook and so tuma GH meeting at the Ekia Sikapa that's ne ye masane di ehia ebemaka